Vrnjačka Banja nalazi se oko 200 km južno od Beograda, na padinama planine Goč na nadmorskoj visini od 230 metara. Godinama je već poznata i priznata kao metropola srpskog banjskog turizma. Vrnjačka Banja je izuzetno dobro povezana drumskim saobraćajem sa svim krajevima naše zemlje. Klima je umereno kontinentalna, zime su snežne, a prosječna godišnja temperatura je 10, a letnja 20 stepeni. Priča o najpoznatijem lečilištu moglo bi sa istorijskog aspekta da počne u dalekoj prošlosti, o čemu se doči rimski izvor Fons Romanus i pronađeni novčići koji datiraju iz perioda od 1. do 2. polovine 4. veka nove ere. Ali jedan datum iz njene novije istorije, 14. juli 1868. godine, nedvosmisleno je odredio put ove banje. Naime, tada je formirano osnovatelno fundatorsko društvo lekovito kisele vruće vode, koje je prikupilo priloge radi podizanja banje kao lečilišta. Ovo je nesumnjivo prva turistička organizacija u Srbiji, čije delovanje je doprinelo širenju interesa za lekovitost mineralnih voda u okolini Vrnjaca. Mnogi kraljevi, vladari i velikani boravili su u Vrnjačkoj banji. Ona ih je darivala svojim blagodetima i lepotom, a oni su joj uzvratili duhom elitizma koji i danas postoji u njoj. Danas, nakon duge tradicije bavljenja turizmom, Vrnjačka Banja se zbog svojih karakteristika sa pravom nalazi na samom vrhu liste srpskog turizma. Sinonim za Vrnjačku Banju su njeni mineralni izvori. Po međunarodnoj klasifikaciji mineralne vode se dele na hladne, Slatina, Snežnik i jezero, i tople. Topla voda je jedinstvena u svetu po tome što ima temperaturu ljudskog tela od 36,5 stepeni. Načini primjene mineralne vode su pijenje, inhaliranje i kupanje u toploj mineralnoj vodi. Medicinska služba je opremljena svim najsavremenijim uređajima za dijagnostiku, prevenciju, rehabilitaciju i lečenje, pre svega šećerne bolesti, organa za varenje, kao i hroničnih ginekoloških oboljenja. Wellness centar Fons Romanus je moderan banjski objekat u kome se u najkraćem vremenskom periodu postižu najviše rezultati u procesu duhovnog i telesnog ozdravljenja. Opuštanje i harmonija tela postiže se fizičkim aktivnostima, odmorom i negom tela. O svemu tome brine se stručno rukovodstvo zdravstvenog osoblja, lekara, fizioterapeuta i masera. Smešteni kapaciteti Vrnjačke Banje prelaze cifru od 15.000 ležaja, od toga je 5.000 u hotelima i odmaralištima, a 10.000 u pansionima, apartmanima i vilama. Osim klasičnih pansionskih usluga, gostima su na raspolaganju restorani, saune, kuglane, fitness centri. Tokom godine Vrnjačku Banju poseti oko 150.000 gostiju koji ostvare 600.000 noćenja. U Vrnjačkoj Banji je razvijen i kongresni turizam. Ovdje se održavaju savjetovanja, simpozijumi, seminari i sajmovi. Banja raspolaže većim brojem sala, od kojih je najveći kongresni centar Zvezda sa dvoranom od 1200 sedišta, kao i više manjih sala koje omogućavaju najbolje uslove za skupove ove vrste. Vrnjačka Banja pruža izvanredne mogućnosti za pripreme različitih sportskih ekipa, organizaciju sportskih susreta, rekreacija i sl. Sportski centar Raj, stadion malih sportova Kocka, nekoliko teniskih terena, 2 otvorena bazena, od toga jedan olimpijskih razmera, više zatvorenih bazena, moderni akvacentar, zaista upotpunjuju turističku ponudu. Zahvaljujući Goču, u Banji se posljednjih godina razvija i zimski turizam. Na raspolaganju su ski staze sa ski liftom, a posljedan doživljaj predstavlja i noćno skijanje. Također je razvijen i lovni turizam. Na Goču postoje komercijalna lovišta sa jelenima, srnama i divljim svinjama, a za one koji više vole ribolov, u blizini je Zapadna Morava i Podunovačke bare, gde se održavaju i velika ribolovačka takmičenja. Vrnjačka Banja je poznata po vrlo bogatom i raznovrsnom kulturnom i zabavnom programu. Uživo izvođena muzika na prelepim banjskim terasama, promenadni koncerti u Centralnom parku, izložbe i koncerti u zamku Beli Marković i amfiteatru, festival zabavne i narodne muzike samo su deo bogate ponude. Festival filmskog scenarija je svakako kruna vrnjačkih kulturnih svečanosti. Ono
Ono što nikako ne smete propustiti je tradicionalni Vrnjački karneval koji se održava sredinom jula meseca. Tokom karnevalske nedelje Vrnjačka banja postaje centar okupljanja karnevalista iz čitavog sveta. Karneval je naš i vaš, da znaš. Ako poklonite sebi par dana odmora, možete se prijatno iznenaditi atmosferom, šarenilom boja, vatrometom dobrog raspoloženja. Bilo bi to veliko iskustvo koje možete samo ovdje doživjeti. Zato, ko još nije bio, sljedeće godine spremite masku, osmeh na lice, dobro raspoloženje i pravac Vrnjački karneval. Značajni udeo u ukupnoj lepoti Vrnjačke banje daju i velelepni vrnjački parkovi površine 60 hektara. Šetnjom duž Vrnjačke reke u delu parka sa skulpturama nalaze se značajna ostvarenja naših i stranih vajara ukomponovana u sredinu sa retkim egzotičnim biljem. Vrnjačka promenada je najznačajnije mesto okupljanja banjskih gostiju, a brojni sadržaji na njoj će vam svakako upotpuniti boravak. Uz neposredne prirodne lepote, Vrnjačka banja je okružena i mnogobrojnim manastirima, svedocima naše prošlosti. Pomenimo samo neke od njih: Ljubostinju, Žiču, Studenicu, Sopoćane, Stubal i druge. Pored manastira i crkava i danas stražare ostaci tvrđava Ras, Maglič, Brvenik i Koznik. Vrnjačka banja predstavlja pravo mesto za odmor, rekreaciju i zabavu. To je prava oaza mira, ljubavi i topline. Dolazak u Vrnjačku banju nije samo promjena mesta boravka. To može da bude i vraćanje u prošlost uz romantičnu vožnju fijakerom ili već prepoznatljivim vrnjačkim mini vozom. Zaključajte vašu ljubav i najlepše uspomene na mostu ljubavi koji čuva tajnu hiljada parova koji su proveli nezaboravne trenutke u ovom prelepom ambijentu. Dobrodošli u Vrnjačku banju. Nadamo se da ćemo vam ispuniti sve želje i da ćete se kao zaljubljenik u banju uvek vraćati.